السلام علیکم وسے وسے وجہ نو مرچی ما مرچ شمارا چا بانور دستیاری بلو کپوت وانا دشمارا ان بستان چا بانور دستیاری تجنو بچکندی کالم بلو کپوت چی زورا بوتا وانا دانشمارا کپوت مروچا شمی میتگا مدام ککار سلواتن خیرن خیر نہیں کہ ککار سلواتن من گوہار سنگین اگر خیر بودتے گوڑا چشیں ککار سلوات کے کھوڑتگا تب گوش ہاو کپوت راست بشے ای جنگ اوٹی گین ای جنگ اوٹی گین اوٹس ہار داتا نمودام جنگن ای وطی مننا دوستگی ہم سائگان دوستگی ہم سائگ بلے ہمیں شومی موسم کے شر ہم سائگ یک دیگر دشمن بین پدہ یکی بینت میرے نو اشان بین اگر کسی نمورت پدہ سال دو سال کس دیما نکات یا نچارتی ہاو سنگین ای تو زال بیش کے جنگایت اسی براتا ہار داتا اسی برات نام کھین نشانی چین سنگین نانیہ نوشان سنگین نانیہ نوشان بلے اسی نشان موم بتی بوتر کہ گلی گلی شورن موم بتی ورن پدہ دی میں مردوں کے بوتر دے میں مردوں پدہ موم بتی والے دوسیادی بوتر آئی نشان اشترت آئیے مردمان ہم امی گوشت کے گلی گلی شورن اشتر والے زورن اشتر والے مردمان موم بتی والے نادیت باز کوشش کرد بل موم بتی والا پسودا ابا تو نین تو سے رندہ کپتگے تر تجربہ نیست منا رائل دے منا ریل دے ما اولی رندن کہ ما ای رندی کپاں نہ کپاں وقت زانے تو تی خیر لوٹ موم بتی او موم بتی تو تی خیر لوٹ دستا نسوچی منا موم بتی اگر سوچیت مزنی حبری نہیں بل لالا وتی حالت بوک اشتر وشن اشتر تو چیرا موم بتی والا حبر بفایا ابا بے گرچکے گوٹی شہماتی مشاماتی سرش ما پولیس سے کارخانہ کپ ابر ایشن کی زرش ہار داتن ہمیں امید کہ کامیاب بھی پدہ اشتر واجہ نوشتگت کے کاری نہیں گوالوکیں کوانٹرامی بار اما جنگی لیڈرز دوریں موم بتی نوشتگت ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے نو ہمیں یاد کہیں دوئنا تت گتگن سنگین تر یاد میں دو سیاد بکیات اتکگت کہ بلو ماسک بجم من برات اوٹو اوشتی بچار کامیاب بیت اگر نبیت
هاو شما گوشتگرد در رمضان بکن خدا بادشاہ جی ای موم بتی والای گوھارت دومی روز سے پدا اشتر واجه لوگیات پدا پایا ہما ماسوی بس آئی رحم ہمیں پسوی داد چی گوشت ہمیں کہ خدا بادشاہ در رمضان بکنید دیگر چی بگوشم کپوت ماسوی بندگی چیزی داتش او سنگین بله من نزوشتن چیه کپوت کپوت ماسوی بندگی چیزی داتش او سنگین بله من نزوشتن چیه کپوت دلا گوشتو باند روچی ہار بدن پدا گوشند کے بالو کپوت زر زوشتن تو کامیاب ہم بلوتن پمشکش مدینہ ہمیں یکی پسو داتا خدا بادشاہ او سنگین من دیگه هیچی گوشتن نکرد راستین کپوت بادشاہ که بادشاہ دوین دیما پچیر کوستند کئی گپت شما ماسی سنگی من اشتر واجه و مومبتی واجه گپایم اشتر و مومبتی بیل منی گورا کرسی والا بیچاره گا هر گورا بچکان هر بچکان بڑا کوشتا گا تو بڑا بکا منا دے من بڑا کنن پرا دیاں چاپ اولو بقتدیر بیل نبو دالبخ شاپ که و کرسی نکٹت ایل گئے تو کرسی والا آر داتا گلاب کٹتا گلاب ابا بڑا چوازکار ایل گئے تو گئتی اما جنکانی بیتک تو پا کرسی والای مردم میاری بیتن موتدن چی بکنن؟ بله ایشانی وچی بیوگرافی بیوکوپین ایشان وچی بیوکوپین دنیگا حساب ہمائیں تو ساری واجکار بڑا کرتو سرگسش کرتو بڑش کرتو سرگسش کرتو مردم صبر نکنن حساب بیت رنده چاپ نازین بکن پدا اینو 200 سال زهر 200 سال با همدیگه زهر روین 200 بلو 10 سال رند مرکزن نکنن بس یہ ہنچی شادنے مردمان ایگا شر مساریہ کوشتک مدام ہمیں شمی موسم کہت شرین دوست دلگران بند و شان بند بلند دلان تا ٹپ یاد کائند پدا کدند ٹپا کدند بلو شما اوچی اوٹ پرکور کہ من اوٹ منی ہم ناما پرکور درستان لوگا منی ناما وقتگت رسیتگت بلی من نشتوں چون بارے او دا اشتر مومبتی دیگه چتری والای چشم والای گلیال والای ای درستان ماسک من بستک ہمیں ہاتھ پر اتی جندو نشد بلو ہمیں شما اشکر کیا کی پشت منی پشت خدا بس کی خدا کہ کی پشت منی پشت خدا بس اور چون بود کت 15 اوٹ سرسا
پانزا اوٹر سرک کپ ہو بلو اسی ماتا وادی کے درا چک وابت درا چوک وابتن آئے گے شرط ناری جتت خدا بست مات باری چناری جت ہمیں کہ یا دستگیر مدد بے خدا بس کا یا دستگیر مدد بھی خدا بس کا گوشتی بڑے خدا بس کا خدا بس کامیاب علاقے پدکار کی پشت منی پس خدا بس منی پس خدا بس یک میتر گیا چکر 10 گز پاد کے پد ہچ بیت پھت بکنت ہم درو ہم صدق ببند شرن انا پھت پاد کے بچ پاد کے ابا پتے دین تو نند انا مننندا پت بوش نکنندی مننندا اگر بچن دیما پت کپی در رنجی حبرن بل انو کے بشی وحدا چار سلیبن وحدا چار سلیپن یک مردمی 4 سلیپ داتی پیزاران که من سر سوچ کرتگت که ماتی یکی پیتی دور داد تو سه سیاین دبی من بکن یکی منارا دوست کرد که امیدو ارچارت چیین ارچارت چیین من در رای چار گوشید منی مات من چارینان دیان اینا تو اگر 4 کسا دے پدا درا کامیاب بند گوڑا شارن من مات 4 براتن من مات 4 براتن خدا ہم راضی بیت مزنی کوشست رند زاد ساپت کرتگ بر چوک سیاستن من دل ماسگن ظاہر و بابر ظاہرن کامت اوٹ اشتر نداد می سنگت پت کپ تو چی ماسگی بستگت خدا بادشاہین خدا اشتر دور داد بزدگا اما کرسیم نرسد من در رای آرام باغا مرچن آرام باغا مرچن بگیری پوتا ایک کرسی چوری ہاں گوڑ کجام کرسی سرکاری کرسی 2 سال رند دوشتید آئی پتا ہم توبین تو بوتی اوٹا گریب نداد چکا زر خرج کرتگت من و نگوشتک تو بوشت تو انا امی مردمان گلو کرتگت ہوشت انو درست گوشن ترکی گوشتک اوٹا گوشت سنگت پتا گوشت بگوش من بارلوکا گوشت سال دیر نکن 2 سال رند پدا ہوشت تو کامیاب بے 2 سال زندگ بی مردم خدا بادشاہین پدا گوشت خدا بادشاہین 2 سال رند پدا ما ماسگ بندے تو گوشت ابا خدا بادشاہین پدا گریب بکپی نلوٹی آئی توبہ کر آئی توبین من زارو ظاہر اگر زندگ من تی سنگت پت کرسیا اشترے بڑا ہیر کنا 2 سال زندگ بارے بیت نبی من سنگت پت
خدای زندگ بکن پدا وتی اشتر سوار بیت امیتانی تیاب پولکار آسن رئیس جنوری 2014 تقدیم 134 تا 138 کون مرنگ عبدالغفور دیورخاص کون مرنگ